L-eks deputat nazzjonalista Evan Bartolo jinsab diżappuntat li ma ntażilx flok Grazzella Gallia biex jokkupa siġu parlamentari li ħalla David Take wara li nqabad li ma ħallax il-vat dovuta lill-Istat. Żvelat dan il-Gazzetta The Times hekk kif fakret li Evan Bartolo kien dak id-deputat li ċeda siġu parlamentari tiegħu f'Ottubru tal-2020 sabiex joħodlu postu Bernard Grech meta ġie elett kap nazzjonalista. Meta kkuntattjat minn The Times Bartolo għalhekk: "Inkun qed nikdeb jekk ngħid li minix disappuntat." Ma l-istess gazzetta kien hemm ukoll diversi sorsi fid-Dar Ċentrali li stennew li Bartolo jerġa' jingħata siġġu parlamentari wara li kien issagrifika għal Bernard Grech. Madankollu dan ma kellux ikun hekk kif it-tmexxija tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista minflok għażlet lil Grazzella Gallia. Ma Bartolo tħalla l-art ukoll l-avukat Joe Giglio. Il-ġimgħa l-oħra l-gazzetta kulħadd żvelat kif dan sar fuq ordni tal-hekk imsejħa Blue Heroes biex jiġu protetti l-interessi elettorali ta' Jason Azzopardi u Carola Collina hekk kif Joe Giglio jikkandida ruħu fuq id-distretti ta' dawn iż-żewġ bastjuni tal-establishment nazzjonalista. Is-sorsi tal-gazzetta kulħadd fil-fatt kienu spjegaw kif Bernard Grech kien għal kollox eżiljat minn din id-deċiżjoni biex ikun żgurat li Giglio ma jingħatax siġġu parlamentari. Dan hekk kif lil Jason Azzopardi u Carola Collina ma niżlitulhomx tajjeb mill-bidu il-kandidatura ta' Giglio u għalhekk din id-darba kienu ċari kristall mal-kap u nista' madwaru. Dik li mhux biss ma kellix tgħaddi minn moħħhom li jipproponu lil Giglio iżda lanqas kellu jkun hemm iċ-ċans li din tiġi diskussa. Il-kulħadd kienet irrapportat ukoll kif l-Aqda Repubblika kienet kontra li Giglio jsir parti mill-grupp parlamentari. Dan hekk kif il-President tal-Aqda Repubblika Roberta Collina iddefenda lil ħuħ Carol Akulina.